Shubor nakaslem jong unongsan hima. Upayam kahima khairem Dr. Balajit Singh Siem la ai kublai kerpang ka tanat pet kai perthei jong kasor gar pedeng baru jong kasor kar jila bila ai ka jing kershan kahima kham tam habe dei ba jing pelong ya ka shat nong krem ulai thuru ba ka yung dor bar jong kahima ka dei ka bala bha na ka tanat jong kai perthei upayam lai thuru ba ya ka jaka shong ne ka gallery ha ulum pamblang ka jaka ban pendap ya ka ngu blai dam blai kala jandam kila pendap kumba khandai % bat ka basa kalong stang 1% bat kidan ka jingkerman bakin la ban pendap nok loy ban yo ban pendan kam ya ka mentau snem ha kasin beningkong lai thu ru badeu menteri rang ba khajala konrat ke sangma balak loy ban ai jingeram hadien bolai yu ka jingduna jing kijaka shong baru la pendap ya kata kam juga info midon juga ne begin dorbat me shong mentar kedai extend na tourism department lembaga naga union government Ministry of Tourism iyo ini berubah. Mana tahu senang yang teh ya ka galeri, yang teh apa ulun komplan kos, hanya kos seperti, kepengin pendem ya kan mau pendem harus strike atau penabanan. Katrik kedai ini kesimpulan kesiu dulu strike ini antai dulu terjadap jentrai pesan mosan nak cispa, pesan ledap jentrai. Pada benar yo benar kamera benar kesem kesin benar kong sian ba na pendek intok ya ka ba do tek soka nirap lapoi ba artlur rup ba artlur soka do tek nirap te ko pin lembaga tourism ting songu marta ek soka ba in pergi he kian soka lewan pan in de chief star bu menta kontrak sama ubla loy ban drama uhi im cepat kema banyak pan dan uhi boi barang rena tak cakap syong tai blok loy ban ai jingker ban ai komitmen ba un lembak jemu musibta kesofra kenyarau bat blok pendep kata kam ba naglim jung kumba handai ku san nak sespa ke kam blok dep first phase ke second phase ke setambah news number tai bang sebab bang kata kata kuat bang suruh turun arti bersama itu nanti baru persetujuan grade dia sudah penyawan sini dia juga KCC penyawan sini KCC kita bertalang ini atau sudah bertalang lebak sisi dulu bang dia ini sudah ini semua sudah ini bagi yang kira kawan jadi dua diskusi dengan baik kan kita apa yang kita ini masa pandai kritis dan berbuat sehingga semua ini penting tulis